so marid deh tamu saya. Perlu dulu on sada pesan petua dulu gua. Terutama tuh akan di bagasa persai itu nda tua di sibe kita sibuk mabenak kana uli na dengken. Tapi di king guru na takta parwa. Kini sehat. Kibodo pe lang ate. Kini sehat. Kinti kiboy mangan lang na tayo, udah ilan na tayo ate. Makan lang na sa taguro deh kau. Alay, dung di bagas persai itu. Itaruh isu Pura-pura sibuk main kan itu. Alay arong datang dari bagas persai itu, tong dang diurus. Atara. Tiki saya pedang diperdulihon, dung di bagas persai itu petong dang diperdulihon. Ondonok kacit. Ano pinok kasi ni? Tiki sehat dan diperdulihon. Tiki marsay-say pinang diperdulihon. Alay nung monding, marhorja. Tulu hari tulu borong dapat dari pak borong ini. Pacong conga. Masih gagal duhut. Pacong cok tugu. Sudah mah di Apa tapi sebelum Ale apa? memang besar do di hidak ka nomor na tua. Seunang tuis rohata lembar. Marna tua. Ibarat mungkin ide ni tigor gypsy berpau mabella gue teh. Udang Jason. Iyo. Jadi Mangga po hape na tua kan? perlu deh not asa Ido debatan Ada ni dada. Patikit dong ha? Ido. Ido debatan ni Pak ikut pasang apa mo? Ikon. Pa Sangat pomo. nato rasmo Ikon. Tua. Jadi jalan liling bangun. jalan ido pati lamar ikon. Itu pasti. Tamay manjo lagu ni stiker. Jadi sonari do itu memang. Sonar. Sabar mahon ja aman nalang pature turehona nungatur puksi jalo oni taonoku nahati Madele aman sayunan jai sona mangmo dana umbuku matuaon
Unang Unang Jason. marisuang at tong ito. Marisuang Marisuang day. sudiyak ka na denggan. Baru kidingoluna di paswasayakon. Dan diperdulikon. Hape nung mati. Bahkan dakka di dulu. Unang Jesse tamar na tutua. Iya. Jadi di mau cari tu unang Jason. Unang Jason. Jangan mau beta mulak. Aku nak betul tu. Mula may tabah masam na bagas Soalnya borong. aku bekas baru pak. Kasi ngarong gurung Tapi siya. tapi habis bantu anton. Sayang listrik nggak lo. Alo. Tapos, Okay, ini pun yun. atas balas. Ay, bahami si Tonggo Gararo niya. Aduh, di tukang dela na nabuhay Okay. itu.